Okay, come on, let's have any shallow. What's dinner then go? Yeah. Siyibona le lithethayo thina sesibona imikhwele ekhaya. Siyibona le lithethayo sesibona amafu izulu liyashoma. Alikhoza iyakusho bathe. Ulivulumo. Ulijaza, ulihwathile. Wathi ngikengile. Sivale. Verse 3. Bonke abanalo elithemba kuye bazenza nyulu njengokuba yena enyulu. Jabo kamoyo ngcwele. Jisile uhambanami jimangaliswa wewe Siyabonga moyo Tifileke Angaliswa nguwe Kilenzela Phethe kahle Verse number 3. Bonke abanalo Themba lenjalo bazigcina benyulu. Xa ithena wabonakala sawufana naye. Bonke ke abanalo Themba yoba lonke izakwenzeka bazigcina bengcwele. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Xa ithe wabonakala sawufana naye. Lenhlungu lethuthisa aziba khona tata. Kodwa abanalo Themba bazigcina benyulu. Bazigcina bengcwele bethi bawo dincede. Benomthandazo ongapheliyo uba dincede. Bewuzisa kubo umthandazo bawo dincede. Yeah. Honest nenhliziyo yabo bawo dincede. Bonke abantu bathemba linjalo basigcina benyulu. Hallelujah. 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 Yini monakaliso uzeka kuhle wathintsha kuhle. Hallelujah. Bamele iBhayibhile lisinikeza isiqinisekiso loba uThixo akasikhathi xa ethi masenze ngohlobo yena uzakwenza ngohlobo. Yeah. Nabo babunzima nje, nabo baworoleke, bawuthabange, banento yonke, banenqandu, banechance yonke. Noma xa ufika eSouth Africa benze noma yintoni. Yeah. Konke bamaziyo. Mfundisi lapha. Yeah. Khona unaziyo abonke mfundi. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa xa unethemba elinjalo uthi Sunday uthi make ngibheke enkonzweni noma ndizayibukela iKaizer Chiefs idlala nePirates idlala neSundowns kodwa bangiqale ndiyonkulu uThixo ngoba khona ithemba endinalo. Yeah. Lendinaba ngophakathi kumithi badiyendlini kaThixo. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba khona ithemba endinalo. Khona ithemba endinalo yoba ngelinye ilanga izobuka uJesu. Khona ithemba endinalo. Okay, kama nethemba elinjalo wasigcina bengcwele. Yeah. Hallelujah. 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 Yini botata bama nizimisele ngoline. Yini bomama bamlizimizi. Yini nani isigugise. Yini izintombi. Yini bafana babo. Yini sande nihlalele lapha. Ukhona ithemba esinalo. Siyibona le lithethayo. Thina sesibona imikhwele ekhaya. Siyibona le
ezayo sasibona amafu izulu liyahloma elikhovayo liyakuswa bathe khona ithemba endinalo khona ithemba endinalo ndiyaqama ndashiya ndadela ndathi ndiyaya endlini kathixo. Hallelujah. 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 Ingathi nemali ubuyelenayo nje andinayo imali kwathi into engaphakathi khona into endikhuthazayo ethi siyekhaya endekhaya kuzongena amagorha abangcwele into endenduba ngaphambili into esifohlayo uzibuza imibuzo kanjani ukuthi ndiyaphambili kanjani ukuthi ndiyaphambili. Hallelujah. 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 Ikhulilo to ivalele ngaphakathi ikhulilo Umlilo lento kaThixo lento kaJehova iyachisa uthi lema ethetha thina sayifuna ukathethi kwenda lento kaThixo esendiyeni yabo uthi vululomo uthi vululomo uthi Jehova uthi wayathile Thixo ndiqengile ewe Jehova ndogamele ingumlilo lento akho nto ungayivalela amakhothi mntanami empilweni yakho akho nto ongasibayiri ongayivalela lento ngoba ingumlilo Hallelujah. Hallelujah. Ngoba abantu bamnuko bangazama ukuyivalela le ndaba. Bangazama ukuyivalela le ndaba. Kwathi umlilo malento. Hallelujah. 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 Yami into mfoka sifayile. Bashiyela uYesu osindisayo. Baphenduka abantu abaphendukayo. Ekseni ndavuka ndathatha unkosikazi. Ndabileqisa eQueenstown ebuyele emsebenzini. Emosephini. Phakathi komthatha. Nengqobo saqala isisu. That time akwenzeka nto le ngabo ndiyaphela bomuntu. Ngayikhupha endleleni imoto. Ngahlala esitulweni ndayama ngathi ngabo ndiyaphela. Ngavula ukango ndaphuma emotweni. Ngayikhona itrust yayikhona lapha kunencenga lapha latsibitsika. Ngafike ndalala phana ndibuka ndirola ndithi ndibona ndiyaphela ngoba konke umephe ngwendlela uyalila naku uyaphela apho uyafa naku kwenzeka into ethile ofika iambulance ndandiqala ukugibela iambulance ngalamini yafika iambulance yandithatha yandifaka phakathi wathi nje kusibhedlele sasingaphambili sasedonga xa sifikayo esibhedlele ndilala lapha emotweni ndibawo uJehova ikhama lakhe awucawa lutho sawufika mfaka sibayile esibhedlele ndihamba nonkosikazi nango JJ lo wayinenyanga xa sifikayo phana wandibeka ku-wheelchair wandiqhuba njengoba ndihlela apha ku-wheelchair ndithi awuyibona wandisevanisi senditshova nje xa singena ngaphakathi inkosikazi sihambe esigodweni zakushiya ibhasi eQueenstown uthi hayi ubone kakubi phezu kwendlela ngabe ndiva andinayo nix ethi ingqondo yami isenteteni bawunuku uba umsebenzi kaThixo umile pha njengoba ngibele ukuleshwa nge-wheelchair apha abantu bayabhubha ngaphandle njengoba ngibele ukuhlala apha khona imiphefumulo yabhalela ileta oogqirha ezibhedlela engcobo
kuthiwa makahamba olaliswa emthathe esibhedlela esikhulu ugula kakhulu ngathi ngizaziyela saphana bangiphumayo pha ngithi inkosikazi khwela ibhasi ndilekententeni ndilate nkosi yami jabula lo ncwadi leyo ngayilahla pha ngalekententeni xa ndifuna ententeni into endivaliwe ndakhonekta isystem basindisa inkitha yabantu ngalamini ngoba le nto yabakathixo ingumlilo ayivaleleki into kathixo ayivaleleki into kaJehova nithi into ezawuvuma athi thifule mkabele simakathe abele Jehova bonke abanelo themba linjalo basigcina bekyoyo bonke abanelo themba lokuba nxa ithe wabonakala azawufana naye namhlanje ndingaphandwa ngumuntu emsebenzini aniravase engakholwa athethe unothanda ezinto afuna ukuyenza ndisindisiwe ndihamba nenkosi yamakhosi uJesu waseNazarethe kwethi themba endinalo. Haleluya. Ndingahlala phakathi kwabantu abanento yonke abayidingayo emhlabeni ndingabi nazo kodwa ithemba. Haleluya. Haleluya. Sibuyele emakhaya abancane. Sibuyele emakhaya. Sinawuzithetha zonke nomelane nezinto esike sakhilana kuzo. Kodwa uThixo wavele uThixo. Wavele uThixo ngomlilo. Wavele uThixo wahlangula. uThixo ngithanda uThixo ungalindeli ba yini wale ndoda mhlawumbe ngakhupha into ethile ijayi uzimana umane ufaka lento xa kunja ngithanda ngoThixo yena yedwa nje yena yedwa nje yena ungamxubanga nanto ngoba uYesu uthe badulula abafundi bakhe hambani niye khona niyoshumayela ningaphathi into niye kubo endithiwa abona ufika khona umzentena ufika kuwo namkeleka inyawo zenu zizinze nishiye isibusisi abona nizamkeleka khona futhi ulalithule inyawo zenu nihambe siyaba nesibusiso bangcwele hayi into ndishoka isiyaba nentsikelelo yinto eqinisekile ngayo uThixo siyaba naye uyasikelela athi uyakhatha ngabantu basithembise ngezinto ezaqhubeka zingenzeki kodwa silinde uThixo ngoba noyifumene uThixo ayifani yentwalo into yentwalo namhlanje khona ngomso ayikho. Haleluya. Ukushumayela bonke abanethemba lenjalo basigcina benyuka bonke abanethemba sipoint number 1 uzithathele inkosi njengomsindisi ufumana uthando lukaThixo bonani uthando lungaka endimenzile yokuba namhlanje libizwe ngoba ningabantwana bakaThixo isaba yiyo yona ikancane namhlanje siyanyeliswa siyagxekwa sibona sifana sonke nabanye abantu kodwa yena xa ithe wabonakala thina sokufana naye bonke abanenothemba linjalo basigcina ngicela sinezinyawo Sizawuthandaza abangcwele ngoku. Sizawuthandaza Nkosi. Sizawuthandaza uThixo.
Sawuthandaza. Asubiza uthikolo shewalapha sinabo. Siyakhona sawubiza uthiko. Asuwehla bekhona. Wazi inhliziyo yami, wazi inhliziyo kabanobano lapho. Ngifuna sihlabelele lo mhlabelelo selula izandla zethu. Asikhomba izandla zisayini loba thina sikwazi ukuze asikwazi thina ukuzilwela sinikezela kuwe simakade. Udibana namaphoyisa ebamba isikele nekhuphumbu uthi ahenza amaphakathi izandla ukuthi anikezele manje anikezele sinikezela kuThixo. Sikelele see